August ni kumsang ni som nile pali hania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te in zawain chibai kan buk le thau acheu Hamas leader Ismail Haniyeh tha ani chungchanga khan Iran chuan ama thlop ngai tura angai le anram hingpo halo seilan to Turkey sarkar hian athlop don nge don lo ti hi achiang tawak lawani antia Middle East hian borok rit tak mai hain mung chaume ka The Times of Israel chuan Iran in Israel kan do dona kan bei ngai dona ni tia hanpun nuwa khan US President Joe Biden le Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ta chuan phone call mangin US sipaite ronthon chuadan tur chungchang han soiduna President Joe Biden chuan Iran lakatranga beina om thaizongjong laka Israel ven himna hi kan pedona ni hatia White House chuan Iran lakatranga beina le Israel tana harsatna siam thaitu om jongjong chu US chuan ven him puiturin thutluk na asiamani tin hanpuang jarbok ani masa hetianga US sin Israel veng him tura thutiam anei nuwa hian Hezbollah firfiak polta chu hanron chatranta US in Israel tana himna tiama Iran le Hezbollah firfiak polten Ismail Haniyeh le Fauj Shakar thina wangkhan Israel han beidona ni ti hi an soirenga heng jongjong lakatrang hian Israel chu ven him halo tiam toa masa heng thutiam jongjong hi tun thleng hian ti hlotina ni lowa Iran le Hezbollah ten an chanle theidan tur kongkrang krang ta chu dan cha ani dona regional le international coalition in remna le thutlung siam that ani dona ni tin chung chu anla boipui meka Israel chu indona muala tuna aw mek thunga Israel hian kanram ven him puitu hi tuna chuan kanai tak tak lawani ti achianga Hezbollah hote hanron chetran takawang hian Israeli Defense Force ta chuan kanram chu dinmunder thonga oma hayalata kanu mekani ti anpuang jarani hantibok Hezbollah hoten Israel hanron kableni ti hi tukin jinglam dark hadle minute somli pasaria khan IDF ta hian hanpuang jara Israel chuan civil mi poisailo no pangte te football field in fiamek ta chu Hezbollah ho ta hian anlo thatreu towa ti chuan khami chanlet na tur khan Hezbollah ho laka beipui thla kania Hezbollah top military commander Fauj Shakar chu tha ania ti chuan kha thila thlen atanga darkar somli pariat chuangzat aral nuwa Hezbollah firfiak polda chuan Israel ramchung hanon beileta Western Galilee rocket anon kablu tani hantia heti rual hian vauna thucha hanti chuak bok ani Galilee khothang lampanga Hezbollah hoten rocket anon kalu hi Israeli air defense system ta chuan hanlo dang chata masa thren khat ta chu open area hatlave thung boka masa heng rocket ron kal jongjong hian poi khoina lian tham hathlen lowa civil mi liam turle nunna chan hanom lawani hantia Hezbollah hote hian civilian te tinat na athenga liam turemo nunna chanemo hanomani chuan IDF te kandu to ka nataka kanchet na tur mindal tu kan kut phorna chu automatikin phel ani to dona Hezbollah firfiak polte noichimit tura major operation kan nayani chuan antiang che hian Israel chuan poisak engma hanei don lawani hantibok report kanron pek tong khan Indrania Masjal Samhuna Lebanese firfiak pol Hezbollah hoten rocket anon kalu wangin no pang somle pan hi lai mai nunna anchana ni kha tichon channel 12 chuan hemi chanlet na tan hian Hezbollah hote hi target an zuita an sipai commander poimo tak mai chu thani ti po anpom boka masa Lebanon ramchung atang hian Israel hi Hezbollah firfiak pol temo tu te point minron beileni chuan sipaila sipain kara boina nga kan ngai to dona masa civil mi tero chu tarketa kan nei don lowa Hezbollah ho laka indona zaw tak chu puana ni dona Israel chuan Hezbollah ho te hi mun him taka khungkhran anilo ti hi kan hmutir dona ni hanti heti rol hian channel 12 in report anpek chunjom zel dana tang hian US President Joe Biden laka hian
Israel hian rin na an ngat ngam tak tak lo niin a hriata Biden hian Benjamin Netanyahu nena phone call manga in biak na an nei na khan Israel chuan lothlin na thar thatak tak mai a hmua hei hi kalompui tak zata heng lotlin na ta hi tangkai taka mangturin norzui katum don boka Gaza Hamas hotanena in dona titop tur hian in ka haina ceasefire tana malakna po thilin thlak danglam beisayom tak chu aum ngei tura kangayani hatia Masa President Joe Biden thusaya hian thilin kal tam takauma Israeli Defense Force 2.2 Rear Admiral Daniel Hagari chuan Lebanese firfiak Paul Hezbollah Commander Fawud Sukar chu Israel Sipaiten Van Boruk Lampanga Tranga airstrike an nei na athini ti hi apong zara Masa Daniel Hagari hian tukin ningani jinga khan Ismail Haniyeh thina chungchang hi media ten hanzona chu changin hei hi chiang taka in hriat ka du chunia Israel hian khamizana khan drone strike kemo Van Boruk Lampanga Tranga strike aerial strike dang engma Middle East pumpuya hian anei lobani atia tichuan Ismail Haniyeh thi janle Hezbollah firfiak Paul top commander thi hun hi nikhathil thu hania mase hemi huna hian Israel drone te missile te fighter jet ten Middle East hian strike dang engma kan nei lova mase Hamas leader Haniyeh thina chungchanga hian thu chiang jokero chu kasoi du lowani hati Hamas Politburo Chief Ismail Haniyeh thina chungchanga Israel mi poimo ten hei hi thu chiang kuang jok an soi chu masak ber ani Hamas Politburo Chief Ismail Haniyeh thina hian Israel chuan inrol na anei lowani tia an soinat luk ania hetiang taka chiang hian IDF thupuang tu Daniel Hagari hian asoi toa Mase President Joe Biden an athu soi in kaltak mai chu ama kanron soi tak Hamas leader thina hian inrem na tan le in ka haina tan mason na thatak le roman na thar hasiam chongai karingani tia alo soi to nuwa Hamas roi tu Ismail Haniyeh thana le hlotlin na hi Israel tan hian in ka haina nei theina tura inrem na tura in biak na hian atran pui don lova thil trangkai hani don lowani tin asoi chuak le ta ani hei hi Israel media trend khat ta chuan US President Joe Biden hian Ismail Haniyeh thina hian Israel hi mopur tu tantir hatumani tin andulo hle ani The New York Times chuan US official tanne na tanga thun don dan chuan khathil than nuwa khan uluk takin thil chui zui ania Hamas roi tu Ismail Haniyeh thana tur hian thatam tak chung in buat saya ruam manasiam ani nuwa thani tin han reporta The New York Times hian han sai jaldan chuan Terana Iranin khol thate atlantir na mun guest house Hamas roi tu hi Irana akal madai thani vel kalta khan athen na tur room chunga hian remote control manga ti pu thei bom thatak mai chu kam aloni to ni antia Harry Potter hian Middle East lampanga official pasari le American official pakhat ming tarlanania tichuan anjinga hian Iran Islamic Revolutionary Guard Corps member pahni antel bok ani tichuan Harry Potter tharber hian ama Ismail Haniyeh thi chan nia hanpuan missile mangin kani tia hanlo puan zartonen hian ain kaltatlat maya tichuan Harry Potter tharbera hian bompok phena hian Israel chu aum ngeyani anti The Times of Israel chuan heng report rang in kaltak tak te hi President Joe Biden chuan ngai thain halo khria ma se asoi poltavek niin hriatani hantibok The New York Times chuan Iran official pathum ta chuan hetianga thil khriat chua hani tak nuwa hian Ismail Haniyeh le mipoimo dangte an thlenna mun Get House and Call to Iran Revolutionary Guard Corps tan chuan hein thana rapthak takmai hi mol phona nasatakani anti The New York Times report hi Khovel media rang ten an chua chuang hala Ismail Haniyeh thina chungchanga hian bompok phena khan Israel chuan inrol na anayani tin han puwa hei hi thil tak takani chuan
Israel Mossad ta chu annep lawani ti hi khovel ma puan choin haum le ta ti na ani dona ti chuan hemi be chana thil thlir chuan Israel Mossad thoten Ismail Haniyeh hi khoi munhuna tenge hakala khoya nge hakal le zel don ti te hi hun rei tak thathum vel kal to tang khan zir chiangin hanloen thareng towa ti chuan Iran president thar hi tu po ni sela lak luna in khom nei ni tur chu achiang sa to boka ti chuan president thar lak luna in khoma hian Israel Mossad te hian atel don ani ti an thriat lok mai baka athlen na tur guest house nen lam hian room number nen an hresa vek ti na ania ti chuan Israel ne na in thian thatak rampo ni lo in melma angtluka engtiklai po in nen reng Iran ramchunga berkherle ngal hetiang hian thakhat kalta dei to khan guest house room tam tak neya athlen na tur ber room dik taka hian remote control manga ti pu turin bom hlom tak mai chu thakhat kalta deya khan anlo kamlok to ti na hania sakain asa se tur uluk taka thlir ranga en big to chu ahla ngai lawang bokin Israel Mossad thote hian an sa se tur thlang fela an target to chu khovel khoi muna ma hian an him lawani ti chu achiang ta ne anti ti chuan boman kamna ruma nge hian Ismail Haniyeh chu aron thleng tange ya ama thattu hi Israel lo ni ta poni se Iran president thar laklu ani ma hian an thatdu lo ti chu achiang phot maya Iran president thar laklu in khom zo fel ani nu loka Iran president thar chuan ani khatna amang tan don chawa mual phau takin Iran ramchunga an thurwal puisat lia poni lo top official tluka Iran inangai president laklu in khoma tel tura officiala han som ngat mai Hamas Politburo Chief Ismail Haniyeh chu arum chunga tha ani zuita atira tangkhan Iran hian missile maka ani lawani ti hi an hriat sa po harinoma ma se ven himna lam konga anmual phona tur chu thupbo andu wangin Iran rampon lampanga tangin missile mangin handon kapani tin an putani anti Ismail Haniyeh thi dan chungchang hi Iran sarkarin officiala an puanzar ani wangin rin lo na le soi nomna tam tak medium te kanron soilang lowa Tehran khopuya ramdanga tanga missile ron ka chuat chu apua kani tia han puang hi atir phata tangkhan media thren khata analyst ta chuan handring lo top ani president inauguration program man layania hei wang hian rampum puya ven himna chu khau takin an keng ko boka Israel hanlo kap chiam toa Israel in donain awang lai hathleng chhozela chutianga Israel ne na hanin karbo ruak chiain aso san ber lai hun athlen cholai me kani boka ven himna security chu asang thayang bera andani ti achiang boka chu wang chuan ramdanga tanga Tehran khopuya berkherle ngal missile pakhat chau atarkat diktak room big wafu chattur khopin hathok lut thei hi thilrin omlo hulhual ani tin hanlo soito ani The New York Times point chuizui zal hani na hian missile mangin ka ani hi arinom lo tultula missile mangin Ismail Haniyeh kha thalo ni ta se mel tam takala tangin building pumpui poni lo building pakhat chunga room pakhat chu missile mangin ka thei ani chuan Iran air defense system te hian missile ang chima hi lodang chatur hian chakna anei tok lowa athatok lawani ti annem ngena nga angai thei bokani anti Munich Olympic khan Israel infamy ta chu tha hanlo ni towa khapoi khoina in nam noi ho te kha ramsang sanga tomboin hantlandara masa Israel chuan chuizui zalin Israeli Mossad ta chuan anom na hmuna anthat fai veka te chuan tun truma thil thleng po hi Israeli Mossad ten Hamas Politburo Chief Ismail Haniyeh hi ansa se tur ani ti annem ngeta ti chuan an zuya ama anlo chet to thin danangin Israel hain nam noi nge ani ti fin fia natur evidence engma om theilowin felfai takin ansa se tur chu anda thafelta hangai thayani hantibo conspiracy theory hanti rindan le zeldin na thu vordar hatam viawa Israel hanrun donani ti puangin sipai ta na po
Israel bei turin order hi chuani toni ti thlengin Iran chuan apong to na direct in hanrun don ani ti anpuang boka masa Iran hian anram chunga province pakhat po tiat lo Israel hi arun tak tak ngam lawang ti hi arinom tial tiala Middle East lampanga Iran thurwal puile Palestine ho sangoi zon pui hen hu chuina in nam noi official thren khat ta chuan Iran hi anmo pudeu tual tuala President tharlak luna inauguration ceremony poimo taka rampum puya ven himna khau takin kalpuya niya tichon hai program hi mangjau chia ma sela ven himna hi thla zalen halani lawa achan chu ramdanga tranga official poimo tak tak an somte anram chung teran khopuya hian hanlom veka tichon Iranin hanpuan zarang hian missile manga ka lonita se chuan building chunga floor khat thichu nasatakin anghong chaturangai ania mase hei hi anilo ti minrin tirtu le rin hlana lian tak min siam tirtu chu Palestinian Islamic Jihad throitu an leader poimo tak mai ziat nakhale chu Hamas leader Ismail Haniyeh thenna arum bulchia hian atheng ve boka mase Ismail Haniyeh ruma hian bom hi natakin thokma sela Islamic Jihad leader thenna abulchia rumero chu bomwang hian a chena saran lawa tichon hai hian an tirchu Islamic Jihad throitu ziat nakhale hi an target ani velawa Ismail Haniyeh hi target bikania tichon ruam man felfai takpo hein thana hian haum nge yani ti hei hian anem ngetin hariatani antia Israel Mossad te anrin hlelna halian tol tuala Iran ven himna chalutuk chu andam zui boka The New York Times sian Middle East lamatranga official tahi anmingan puangjar lawa mase hansoi zeldan chuan hetianga room pakhat chunga bom nataka puak turle mundang te nataka ngong chelo tur hi chuan rom manna hi uluk takin kalpuyanga ya hetianga melma terama remote bom manga mi thatur hi chuan thlathum vel zat anin bot sai hi chu angai hrim dona Iran sarkar chau nilawin Middle East ramdang tenen thil thandan diktak uluk zoka zirchiang turle an bom man hi engchiang ani ti zirchiang turin ake themte lakhoma chui chian angayani antibok tichuan Iran sarkar chuan hetol thana hian US in rolani tin anpu boka US CIA ta chuan hepoi khoina hian anpuinia anrin thu anpuangjar boka masa heng zongjong po hi Iran hian ven himna lama an pachiat ziale an ven himna mong pop chu thumbona tan hetiang hian US in apuyangin han soilanga mase hanina diktaka chuan Israel thilti ningai na hriata Israel Mossad tele an intelligence agency dangtenena trangkopin an thilti niin halangani hanti The New York Times sian report anpek chunjom dan chuan Iran official panhi ta chuan Ismail Haniyeh thenaruma hian bom hi engti khuna nge tile engtin nge handalu ti hi kan soi theilawa kan khrelawani hantia mase Middle East official panga ta chuan thani vel kalta khan heta hian bom hi kamlok aloni to niin a hriatani hanti ve thung The Times of Israel chuan hemichung changa report anpek dan chuan Middle East official panga ta chuan Israel intelligence Mossad ta thilti ani ti hi annem ngeta tichuan Ismail Haniyeh chu antarkatang takin tha ani felnuwa khan Israel thurol pui khothang ram sang heng United States tele ramdang tanhena hian kimchang takin hemison kalpuidan kimchang tak chu reportin anfil thangal vekani ti ansoyani antibok tichuan hetianga thil thandan han chuiju zelna hian Iranin ansoyanga missile manga tha chu anilawa hangai ta khovel ramrang te hian hanti dan tlang puya chuan ramhroi tulu bertur hanthlan chua hian sarkar tharlak luna ceremony lampang hi ngai tu tran ani chok thrina tichuan France 24 chuan hetianga Iranin sarkar tharlak luna tur lam han boi puya ven himna khau taka han kalpui ma hian Middle East official tele Iran official thren khat ten han soyang hian Iran presidential election han nei vel lai tang dai to khan Israel chuan akal tur le an som tur hi an chiang thokhata Hamas firfiak pol ho tu pa
Ismail Haniyeh hi en thazui ngalin athen na turnen lam hian an hriat hnuwa room chunga hian remote manga tipua turin bom hi an lo thuk rudai to niin han ringta ani tichuan heng thilte halolan ta ka wang hian Turkey sarkar ngai dan po ain her danglam ta hret hretin a hriata Israel hi beiturin vaunate halo ti chuak to na Turkey sarkar chuan social media platform pakhat Instagram IG kan ti chu Hamas leader Ismail Haniyeh thina chungchanga torpuina thu tam tak po sania hei wang hian infotech regulator chuan Turkey ramchunga tangin IG hi man thei hani talawa an benani hanti hetianga Turkey in hanti na chan bulpui ber chu Turkish communication official Faretin Haltun chuan Hamas terror group political wing hruaitu Ismail Haniyeh tha ani chungchanga torpuina thu post te titop turin mipuita hnena hriat tirna hati chuaka tichuan infotech regulator chuan he thu chua hi mipuiten han zom thalo nge Iran sarkar hian adulo jok ti po hriat ani chialowa mase voina hian Turkey ramchung atangin IG hi access thai ani lawa lu thai ani to lawani hanti tichuan the Times of Israel chuan voin August ni hian Turkey Information Technologies and Communication Authority BTK chuan Turkey rampumpuya IG benani thu hapong jarjuitani hantibok tichuan hei hian Turkey in Iran athlop na chu Ismail Haniyeh thina chungchanga hian Iran hian ven himna thatok apelawa han ngai deu wangin zoi in Iran hi ain nudo sana an ngai deu bok ani engponi sela khovel media zongjong deu tho hian Hamas leader Ismail Haniyeh thattu hi khoiram dangma han ni theilawa Israel chu rin tur anom lawani ti hi hanrin dan ania Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas hote Israel ramchunga lutta poyan khoi nuloka khan kan melma le poi khoi tu te hi khoi muna bom sela khovela hian antan mun him aom lova antombu katangin hamalte tein kan hnuk chok vek donani tia halo seitong khan Israel Mossad ta chuan chu thil chu hanti thayani ti khovel ma hanlan tirtani hanti ole kan channel la subscribe lo tan milo subscribe sakzel ula video thar kan dat te in lo dan jung thaina turin notification bell kha click in ola in lo da theu donia